Assalamualaikum, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Fani di Bangka. Sudah kursus online di Lembaga Kursi Tayu Yudhistira, kursus kue-kue khas Palembang, Mak Suba dan Lapis Kojo. Alhamdulillah, ini hasilnya luar biasa. Mak Subanya cantik sekali. Terima kasih Mbak Fani, sukses. Salam dari kami Lembaga Kursus Ita Yudhistira. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette.